Ubugima mbulikura ubugukia kibukuira n'umugano My story. Nyumba ya tata ni permanenti. Okuiwe nyumba permanenti ku 1+1. Muri none ngo baende kuoka. Akimunta akaburo gonko no nyamira bande tergali umuriro. Akora njino mokenya ga kinde. Nyumba iteka ya ekaye nyumba ya tata ekaye sati nikirizo ko musaraboye. Binte bikai byonzi pi. Biye nibo. Nyumba jani kai sato. Nyumba ya tata ekaye mama miete. Ekora tata ne ragati nyumba ite mama ko achete. Akia ba minto. Mbalo sika tata no lembere ime. Musaraborisko. Pako samba mwaye. Edi tata bwa kati na ngumwali mutari mama. Tata bwa kati na ngumwali mutari mama bwa achete. Akino tata tindikirisko. Ikasari kuyonzi pi. Bakaenda mwango yane nyombe yemo bakabe komorero bintu byani byose PMC bakakenya amatoke bakakenya misi bakalia onde tari wancha omenyene mechando nebirangirire binge maiga yo kwiburwa no nyanabo ajunigale mamincheme yabo gitauri kituma sabari Kenya sub location ikomago di masaba north meye county ya Nyamira yemaiga ya Victor Mumanyi Otenyo kusambirwa bintu biyaye asenchire yo botutukano asensemeyo Victor niga kwerera buna isomo buri asirito mwaka w'ikiru 2020 ikobagendere tuwitire mechando ao kubwatikana muno gutegwana kuri asinka yabo asumu kibuga kama 2021 nari asirete intino twakinega na tata niga tuanchete mono twakanyora shite yonsi muna yeta gasoko rwara niga kabiro mwalimu bakale tente guse bakale tente asingi naye netuguse nayo na barabuga igakeroka ukwana muno mumuro yo bo mukungo ndo mwao asenke yuni gakwana mona intwe asato ene clear yakubwatia togo ikarende kaga iga terisi my father bwate 3 wives into twarenga banene inyomba ya kabere nero neye roro ne ya gatatu mumuro ya kamagwa sagoteba muntu takwetiga irangi mokolera so abantu bagakura ko chalioka kero bakura akanza bono kongira basigari nga timbwene tiko tinde kamoberega iga because timbwa tibolemo cause nande bole mumbu atetu bale so bona injende kwane ona Teresa my cousin ochete on Saturday agacha lende to roberie meroberio to tindeke my wife ekenyoroge gaikaransa kegansa gusanga chibesa sinomo ono kere cousin yacha Monday gatukire teiga tokanyora basigari bagocha bakubwate cousin yane tatu maone ro monene tatu mubwate nande yanko nero mokoboti bono bagacha bagapiki nanko ito kaenda keroka bono keroka gabutuko buri ningi tukobwateru bagatenge cousin yane nene re kurama mamu mwabo maya cousin yigali Nairobi taranya kurama muntu so from there kero tukulika statement yeche basigari bagatote bikende nke yaira na guchika n'abasikari babugani riri tukoira nabono goncanka kumba ekenyoro kiaro rire muna tukobe kwegalime bakarangira nirende tugochigocha tukanyora mechi ya Sambiru niga mangana abachira buna abantu mbali baligitiko basagana asinka yabo ase Victor Imoka kagenda sigitesini kyabo bisabo burendi riwa koroboti igoro yokogosera rigukuo kugusambwa bene wichinyomba cyabo asensemeyo chingaki bakorire gukwana asigitesini kyabanyanyimbo ase Victor gotebuna niganchira nitebuna barabutika bamenye no morembe na mangana yuere bagendere komenya butambe abo no lirurukiria chakirete abantu bakaruse ito abandi manyeta marieta abantu baruete seito nabayiri bagaje bono bakubwati yo mumuro yochete keroka amangana ngama sinini bakweyana gocha babwato bororo bagachaka fucho
ase police station ila se police station bakaleta fujo bakachaka wana bakachana abantu batatu turwania nangi nabwo atera umuroyo mushoyo kororole tuachirega tari konarama nje tukakira rende tukaenda distance habwata asira abanka n'abantu tutamanyeti parenga abantu mwatani 20 abande bangare bakabukere basobati n'abantu bande pare n'ubururu bakaba abantu banga atari abantu abageni tamanyeti wana tukakira tukira into bana tuakora karamangana naera tebona tuakira no kwairi tokende anka agateba sobati bamwaba barenga babere wana tokora twetereka munywa mache mmaye kogenda nanchi kabatebona antu ana likaseni cyane umurabaye mbara abantu babere bono nasiboru bono nongoja bono twatebe tokenda bono ubwango bono liyewa sarakasi yacha kabate no bororo mumuro yagasoboru ekere basoboru ngarara bakwandamana ukira umate bakatiri mboga ntu akirarende magana ina naira okora nari bachiete bakakora chipetroli bakakora isirimbi asiba musambiri tumuchi nago terera sobwagari miyabo gitaolio ligomo gwodi mi county ya Nyamira abantu mbare barigeti bande mugaso yarenga tari butuko cyaranga mugaso kinsa sa niberega yitindeba sa niberega mugaso hona nari bachiete bakariya abantu bande bayisiko bakke bakanda bakanka amane kebe yetenka nanga nyora report kurunga njengero kararenge abo kero kandi mogete chikase ni cyane twananga mura batatu gabo abo murabe yange yane mbara babera barimu anara moko turangamo oyo kora ndeni karangeni ni big amane nganyola esimi kuruka abana bane bakolera dadi tumewawa tusaidie amane nganya my wife akole because family ana abantu abanene bakolera dadi tusaidie tumewawa amane ngamnyoka mune barima egari kama kontacha bakase police station abantu montegarata ngamnyoka bakase police station eni nengonye family yane ebintu byane byari kusambwa police station basako ndigere mnesti nema bakonte byabune ibintu bosaye ne yuki bosaye ngenge okorwaro bagande twakora bwanga amane biriyo kindoro kisimika egoituryoka abana baminta batwana barobwo tokumnya ko chigana uchiga abasikari mayo ndabye gari yakire buzungu tunyiganye akinganye gari yakire buzungu yakire buzungu kabate nimba tikibeza tidige gari yonsi njamanga security gakibintu byane byasaliwe abakenya baminto akimunyu gwete president ya Kenya William Ruto ndekeri komenye sense gaki William Ruto president yane aje ko president yane tonkonye akema family yane ekabatochati abantu babarochi kucyaliga tali bantu achite butuko amane family yane kairwe kabiswa echaime kinko enta gaeta na police station yes chinsa ibere chingima serikali tichidi konkonya nonye konye musikari kwa tikine kiane ngona amachiri busano chama butali tangani kakabatu muroyo kerena mochira bona magana ya bere kwasi tachidi konkonya kandikiri mnesinema ngwakiro mugambi yari pisi muchivu musabchivu yari pisi abamuna abamtu kulike musabchivu amane mbankonya ti ekira bona after 2 hours nadiba chake tukimukane gari ngora nande katoka na boroboga undishia tubasoka norara tefucho ngarana mandata tikonkonya ekire begete giraundi egento bakato yuka no kurigereria ga kinone gari yo muremba ko kinje muroche eka nyumba ya tata nigere permanenti okuiwe nyumba permanenti ko 1+1 muri none ngo gaende te kuoka akimunta akaboro konkonya no nyamira bandete gari yo murero ekora njino mokenya ga kinde nyumba iteka ya ekaye nyumba ya tata ekaye sati nikreso ko musaraboye binte bikaye byonsi pi etinibo nyumba jani kaisa to nyumba ya tata ekaye mama mete ekora tata ne rogati nyumba ite mama ko achete akia ba minto mbalo sika tata no lembere ime musaraborisiko bako samba mwaye edima tata bo gati no ngumwali mutari mama tata bo gati no ngumwali mutari mama bo achete akino tata tinikresko ikasari kuyonsi pi bakaenda mwango yane nyombe yemo bakabe komorero bintu byani byose pi misi bakakenya
amatoke bakakenya misi bakaria ng'ombe yane mo bakakenya bakaira sindo chibaje nyuto bakana bakanyenya eyamo yatigarete chikwakira bagambi ngakingonyera ng'ombe iyo mbaringi wiringi bakanye basikara banye bakabebereria bakasaini cyabu turito chiete kanyare ng'ombe yamergeti kanyibwatere chinguru ngasamba manyinga kaina kanyiswa subu mugambi bana kanyibweka nabasikari ngabatika bakorata so muriro bakorata tari muntu bakubwata tari muntu bakuryoza liyo minto bakurata kanykurigereria kuangalia tu vile nyumba na wao inaendelea kuwaka sio kunisaidia wala wote tu vile na wao inaendelea kuwaka because moto ilikuwa kwa siku 3 hapa Kenya ba minto ndio je nitaka kwa Mkenya onye president eko nkonya ndiri mwata abana bane tali chiyanga babatike skuru tali bikoro tubyatigarete tali bitabu bakindera gakia bintu byabana bane bari sukungi bagosambera rinde bakwachipaga gakia bana bane ngimomoche kibabwate gakia bana bane bakarara bakabajiri future ba minto bakaje ba minto amaene ekira serikali bakora ko watch egento bakora de yuka no wakajibicha minto mnekoja tukena na police station yabo ngabatebe nyamwankonye nyamukandi nibo yane akina yura se family yane berete na mama azabaraire azababiswa akitoka ende mama nkonyera bande karoko sinbanyore se bumbasambwa amane baga ari banje dirioka ngakezimi family yane gacha barabokete pwe tukaroka police station yakeroka amana to batekeroka gabutu sangaete tarikende bariete tari pamba si umwana na bato muchukora barabekerege kora kibesya njye nyumba jonzi pi nibo yonzi pi none kinago bakana bane skure mpesa ne gasambi yonzi pi amana to kabera police station nali muchibwa kitebono tindo kigenda gonkonya faminto gaki serikali yetu nabasamo nkonya mama menyera bakongu twamenyera bakongu timayingi twakorete gaki nigo yatigara koba amarigano mwichano asifika kunyera buna enibo yaye yasurete agatigara busata bwatikindi yonsi kuwetekana muno gusambu kwinibo yaye asorogongorwa faminto gaki serikali yetu nabasamo nkonya mama menyera bakongu twamenyera bakongu timayingi twakorete gaki ntwenye ko wasera muntu ntwenye kuiba bono kwani kwale ngobo kwenyenjo mono eserikali ya serikali yetu ya Kenya nyikiroro eliye kurwanira ubusule bw'abantu ande kurwana human rights y'umuntu muntu tayo ubwate chinguru utakobeka umuntu ndisiko muita usikungo so muitere nibo ya usikungo komobeka njire ne yosta muntu tayo right yakabire unless muntu tayo iri bakabire lyo eyeno eyenginyama ete kimwanya bandiro anda bantu ntukwana mwanya bantu bari umwana oyeduke yateba nera konya abantu family itu ateba ya ito kurweke nawa kiyobo getaolyo mpaka gena okyo geta sikibwatirite no bago chicha banyora credit no bago chembesa ero kwa konya mbesa umuntu ominyokania babutu kone abamo baso mbugo yakomyo kotwa umukonya mbesa ebintu nero kubaonegia igende magendera yaro taita igara yaye igabigeta magendero abantu baroro bakonyeke bune bwana wenda bakonyeke njikabiri igobon tari ngenjeringia mbashauri ngaki atibona tokora manganaye ngingo bekunga gondo umuri nyambo muri emanye ni mena uneririwe umubungo minto engoko ya minto gaki na yenjoro gaki umugafa no minto gaki me nyagara magafa no minto nyaribo manyo konyuba nyamira county ya bugaki gaki njoro gaki rubate gari yomoro gaki ta simite akiri nigo twatema kubwatia oroboti urwo iri kubwatia sobo ime kumanyanga y'umucando cyakirete hanene mono wetekana munengane yiga chinsemo cyonsi nigo twatema kurigariga na kumanya kurwasi chinseme cyo kumanye kene ngaikire asitwatema gukwana mono mu bisabu burindi uyu bwatengane yo orenge ko yetukabene buikereno kubwatekana munincingo macyo koserwa Victor igintu kirito mu ruye karabege twecera hanene mono ekaire kinyombo cya Victor gusambwa asorongonguru ime county ya Nyamira ati huyo mshukiwa ambaye alikuwa anamtishia yeye mliweza kukamata yeye? Unaona ile kitu ilifanyika? Huyo Victor. Yes. Alikuja akaripoti kabla hiyo nyumba kuchomwa. Okay. So alikuja akaripoti kwamba iko ndugu yake na free wana sasa mambo na shamba vitu kama hizo. Sijui ni ile msasa ya nyumbani. Naam. Haya, tukaita huyo jamaa ndugu yake. Yes. So kuita wote wakuja station.
So tukaongea sasa, huyo Victor Momanyi akasema kwamba hii kijana aonywe tu. Okay. Asiwa anaenda kwake, siyo kwa mama yake, siyo nini. Actually wakaelewana wacha kile mtu aenda akae. Naam. Sababu kulikuwa hata iliko mashishi ilikuwa inaendelea huko. So wakamalizana hivyo tu station, wakasamena wakaenda. Naam. So baadaye kidogo hata hii story ya kuchoma nyumba ikatokea. Ambayo ni kesi mbili inachunguzwa. Okay. Yere ngoba. Wewe uko na nombuna? Una. Mbuna Thomas. Kurwa Radio Vuna 102.0 FM. Chief. No mangana nari gando cha ikire nata komenya kurwa sule. Akyara. Ase chinyomba chia sambu aguboge tauri umuchibwa kama. Tima itinga ngakibona yaringe. I'm not allowed to speak to media at a level ya na umo disanda above. Ero kwa na the media. Ona chenja kwa na. I'll contravene everything. And we're not allowed. But the chief. Let me tell you the truth. No. That's the truth. Yes. We don't communicate matters, security, media, minus permission from the boss. From where? From the boss, my immediate boss. Okay. Thing go nyara go articulate. Okay. But the nataka tu okonifamu nekene kinyomba chiro chinchi yeta ase kwende yao. Chinchi yete. Just chinchi yete. Nkwa bwate information yendere ko mai gabono tekatura atikara because what it's a matter of security. Just a person. Yes. Just a person. Njono mochi utina what the report. Lakini nyombango sambuchire. Sipokuwa na wede threats nchiarengo. Yes. Kaba reported. After Jawa reported, somebody was arrested. And then after he has been arrested and he was released, and then it transpired. Things unfolded in different way. Okay. Yes. So I want to. After that person was arrested. Yes. Maybe he went home and mobilized the people because nilisikia tu aliweka kazi ya 10,000. Karudi. Rudi nyumbani hivi mambo ikabadilika. Ebikole by'ugutaiwana na kolete liroche aswe familia nebikole bigenderete kungusebirengererio asibigenderete guhikirwa mu n'ikinsemo aho cy'uburendi uyiga no mu county commissioner Onyamira Shufa Omari Mwajuma ukwanira okomenya ukuya kwa bantu ase kinsemo na butiuko na kurana kisigiri tukiri mu cyesirinde egekogera nkikolenta mulembe gusuku iwana kondo wensi ucyasumonto omwanyabantu. Majina yangu kamili ni Shufa Omar Mwajuma, ndio County Commissioner wa Nyamira County. Niko hewani kwa sababu ya tatizo ambalo ni mgeni Nyamira, sijamaliza hata miezi miwili, lakini nimepata masikitiko makubwa ya kuwa watu wanauana, watu wanazozana kama familia, wanauana kivi na mizozo ya kifamilia. Nimeahidi kama nimeshaanza misururu ya kutatua hilo shida. Nimefanya mkutano wa usalama Manga Sub County, nikafanya mkutano wa usalama Nyamira South Sub County, na hivi nitatembea yote kuhakikisha na hubiri amani ya watu kuishi pamoja, kuwe na utengamano, kuwe na kuelewana kama familia. Hakuna kitu chini ya jua ambuliwa. Kila kitu kina utatuzi wananchi wangu, na kuuana sio suluhisho. Igo agendrete gusigita kagote babuna nerbuya abantu bonsi komenya no mulembe no kuigwana egekurubugi mu buiga no bwa mantuka make. Ni kitu kimenisaidia kadri Mwenyezi Mungu anaponipa nguvu na uhai na uzima na kuwepo Nyamira. Ni kitu kwa ushirikiano wa viongozi takitatua, na naahidi nitakitatua, na tayari nimeshaanza msusuru wa safari hiyo. Mungu atanipa nguvu nikifanye, watu waishi kwa upendo. Haya maisha ndugu zangu ni mafupi na kila mtu anayataka. Usimkatishe mwenzako uhai kwa kitu ambacho, kwani wewe ukimuua mwenzako utaishi mpaka lini? Hakuna yule ambaye ataishi milele. Dumishe amani, na waomba kwa unyenyekevu sana, na muwe mmenisikia hii sauti yangu kama County Commissioner wenu wa Nyamira. Wikira bonoiga Victor Kiriari getino konyoro bwene bwaye
Iliokweni kibunande bali beswana nitia usogo samba kweni boyaye asenseme yigonyo robo ene bwaye nori baikire nitia yukube kwa byara na kwemugure getambukire getindi kili chiko Iliongo kurubu tukibwe mimono kubwatikana muno gusamba kweni boya Victor kubwatikana muno gutaiwanu kukugenderete asenkeyo igotwariya umongino yuri ngino mumuro yo ora asenkeye iga anemono amangana asumu chando cha kriti ilio kumanyere kerengera likenkiri keke nonyo chitakanganya kenda gasokoro wao kurende mumuroje no amenye tasenkeyo igintu kyeirira nemone nibeyo kusiri wasoro gongoro kubwatikana mo nugutaiwa nukugenderete kwenekwa asi familia ye nigateba buna ere nigasoge toro wao no mwana uyu nigachita kuyiwa mone familia ilikomwenia isenchinga kise asirete kumuringoria mono asobwime ilikomanya indio mwana iburitwe asenkeyiga niko twatema wake sabu ye miaka yo gukwanira egasinya bene asemese yitu ya mangana maya ayo tomayete miaka 6 nere nariba no kama ticha chite beto musoti tigagende eringwa ta wana beru munyoka no mumura basati wang ma bagate betu musoti ya mumuro mutanyo mukungo mwalimu nere munaro mwalimu njemba tagiti njeba no kaba mataturende tintari ikiri bono tikana raboli wachi kunole gabugo musachi otako sereti abantu bako sereti ni chikamati cha mfereti bono ekero rueto rumwana uyo gorueto kabwate myaka erenga oyo Steveni abwate myaka 6 sita irabe izo myaka erenga kwa menete no mugako de omugako ese mugako intieto Steveni omwesi koma na abwate myaka 6 oyo bona yakutukutaisa abwate myaka 4 bono emyaka erenga menete no mugako nya gusira ake mwaka 83 nta hii miaka nayo na menya tororo na linchieto ndo mogeni mwaka 83 kamenye no mugako emyaka erenga miaka 6 emyaka 6 kwa menye tenere bono ekero selri mutiganete no mwana oyo ekero chikamati go sereti omwana oyo mumuro oyo chiete gotinde kaise kerenga emyaka abwate kiribuka abwate emyaka 4 emyaka 4 kwa rweto kabwate kwa menye tororo emyaka 6 kwa menye tero mugako ye myaka 6 enyeruke yaro kwanyorete after 2 years okanyore nyeruke ukaiburoro ekwa rweto ukamutika kabwate myaka erenga intu arweto onere ne yese myaka ne nabwate nere okaruoro kamutene kabwate myaka 4 sita emyaka 6 kwa mwaka 80 no roche bona akanga myaka 6 thank you nonyenabo nigotwagania komanya erebu na ngina omwana yo batakari kuigwana no mumuronde oyo kurukunganere Victor amuniri ruchirigenderete kwa nikiwa somu chuyo iga kwa nikomanya ekirengera likiaye nkirikeke ase ataga nigotwerera asubwagari boikenano ayo moiri yes wana ayo mna wana bonge mwato bageti wana ngento ko mwato bageti ano moibori yare kama no mwana okorwe ngenje kabiro tande to waku no mupira rande aute uwanja yes na ike munende yande tari uwanja aje sita yayi so mwana tiawe sobo yes na akritise ke kama ke kenyo kamwanja ande ka chubo rumo nori nyandu ko na mwete kara mugako yago tugutwa ese sitinera kwante ngano mwana one to bakamirero pakogokwa kero enibo y'omuntu yasirire nentukamoge chaine nabo oratware ekiririanda kiao ime yao gyokorera mono na nemono gotwara mabere na mabebe kubwatikana mono gusaliwa kwenibo ayo niga mama mincha amono musubati oyo oyo era koranga narumira ake granate mugukwana reke twote mukubwati umugano oyo twara bakia eduka ya ene yite ekibese cye mpese bintu bimbi yasaligete ni bonja yasaligeta ro onno koranga yanyegete nkyura kwanire nganiye my dear sister yara koboria ninko igwete mami kwana kuna kurwa kwani buyanga kyali yanyete na yije kibese anchiyete igoni njena chitanga chisamba nturate banga naye maite kimwenya abantu nabukurwe kerengereryo nturate banga naye nekitina te banga naye biga noroje mabata biga ninko igwete teba mami bata ya numna bata biga mwana oyike nyoruke mwanje ta mwana isobare bwana na mwana njomba chikusa mwana otarengo ara bure ni bwana ere tigabori binaki ngosambete babwate rabo ochitaka samba bona abo mangana bona mangana tamsuka ine njomba tiabere sobo amare mboro muyano mungino nyanduko kene kiagi so keso mane pinga umwana mwana ya kafira umongino yo sirire ebitire bamubekete yoka umayete kinkengo getimbakani pinga nduko akaranse abere buori na mwana ya abere buo bore mo bwana etu obone mwatira bakungu babere
twatema kumubulia kerengereri kia yenkiri kike kwatikana muno gusambuka ebintu ebiga nigabo mutindi akabo bwokogosereria muno kwatikana muna mangana yakirtwalo tema kubwatia omugano yo bene asubwime naye nubwa nabo gukwana nonye bwagito gasoka ngao nabo gukwana ngano nyole yakonyironde gekogera bono mumuro ono araria no ana na gukwati nde kwali ali sobo bona kinate banga ayuruche kerenge dikyonkirige kogera bona ali bado na bingambu gekogera mumuro narora abana ba umwana onaro ndemo ndinda to marembo Yesu Kristo marembo romuya omurembu yo nekiruche kwate yaba muraba babire gekogera bono chinyomba chiyayiro yo nagejire nyomba negita uno nako kukwani ukani ngaki yango tebi kerengereri yaitu nigo kiarenge ande nabararuo gosemia bene uchiasaba muraba babire chinga kibagenderete komenya asumuchuria nabana bumuchuyo iga asorogongoro nigo yaruo busa tugatigwo chitaya iguru namangana kubwatia aino nago kani muraye ngaki gitinare ngocho chizo bachaja igomo murano tizambete ndete yo tebire nganero chisambete kene mangana aboro kana ko igure kibese watiri yaki ounere sitaki bana omate yako tabiga inchuba ke bana ende ko straight omataka no ombiga ata isa ngaba igweto bobe kibese narwale yako bingira sakate kurubugitaurio Nyamira County kitu tumasaba constituency kitasini kia Radio Vuna 102.0 family na nduke Thomas Ombuna